Kwincwadi yesambulo sithola umbuzo othi labo abembethe ezimhlophe bangobani na, bavelaphi? And impendulo esiyitholayo ukuthi yilabo abavela ekuhluphekeni okukhulu, bageze izingubo zabo, bazenza zabamhlophe egazini lemvana. Empilweni njengamaKristu or abantu abakholwayo, sicabange or sine-idea yokuthi umuntu meshonile khona la aya khona. But it's not only ufanele ukuthi ube uMkristu or ube umuntu okholwayo uku-understanda lokho. Abantu umhlaba wonke bane-idea yokuthi umuntu meshona khona la aya khona. Ungaya noma yikuphi indawo emhlabeni uzokuthola lokho. Nakwinkolo ehlukile uyakuthola lokho ukuthi abantu bebeshonile khona la abaya khona. So njengabantu baNkulunkulu sinathi sinayo leyo nto yokuthi mesishona kukhona indawo esilindele, kukhona la esizoya khona. NjengamaKatholika siyazi ukuthi uma ushona kunendawo ezintathu umuntu ayakuzona. So mekuthiwa ungaphili kahle uya esibhokweni, but mekuthiwa uzama uya esihlanzweni, and kodwa mekuthiwa konke ukwenza ngokufanele uya kuNkulunkulu. Ngomhla ka-2 November kade sikhuleka sithandazela abantu abasesihlanzweni abaya kuNkulunkulu, esazi ukuthi ngemkhuleko yethu bazokwazi ukuthi baye kuNkulunkulu. But namhlanje sinomunye umkhosi ohlukile kunalowo ebesiwenza ngomhla ka-2 November. Lo mkhosi owabacwebileyo bonke baNkulunkulu. Isonto lamaRoma or amaKatholika kunekhalenda esiba nalo. Leli khalenda leli liyakwazi ukusitshela ukuthi ngosuku oluthize sicelebrate or sinomkhosi womuntu ocwebileyo owubani. Mhlambe njengokuthi ngomhla ka-4 October sijwayele ukucelebrate ukuthi umkhosi kaFrancis ocwebileyo. Baningi nabanye baba ney'nsuku zabo. Mewukuthi ujwayele ukuze esontweni phakathi ney'nsuku uzobona ukuthi kunokhala esibagqokayo abahlukile aba-specific for lowo muntu loyo osuke simcelebrate ngalolo suku. Iy'fundo zangalolo suku zizobe ikhuluma ngalowo muntu, imithandazo yalolo suku izobe ikhuluma ngalowo muntu. But ibandla liya-understanda ukuthi not bonke abantu abacwebileyo baney'nsuku zabo elibanika zona. Kunabantu abahleli noNkulunkulu abacwebileyo ibandla elingabazi but thina njengamakholwa esibazile. So namhlanje usuku lokuba bonke abantu abacwebileyo and nalaba abaziwa yithina ngoba ibandla alikazi mhlawumbe liyazi impilo yabo. So abantu abanjani labo? Kushuthi abantu esikhule nabo asebashiya, but ngenxa yokuthi bebephila impilo yaNkulunkulu siyazi ukuthi basezulwini. Abazali bethu ababephila impilo yaNkulunkulu esaziyo ukuthi sebesezulwini. Abantu ababesifundisa ngendlela yaNkulunkulu, ngendlela e-right, futhi thina siyazi ukuthi basezulwini kwimanje. So ibandla namhlanje lifuna ukuthi si-celebrate labantu ngempilo zabo. Yini le ekufanele si-celebrate ngalabantu? Because labantu laba bekwabantu ebebethanda uNkulunkulu. Impilo yabo yonke bebeyibhekise kuNkulunkulu. Yonke into bebeyenzela uNkulunkulu. Okunye futhi ukuthi labantu laba bama-role models empilweni zethu. Sibukela kubona abakwenzayo khona nathi sokwazi ukuthi sibe abantu baNkulunkulu njengabo. Okunye futhi ukuthi labantu laba abacwebileyo bayakwazi ukusikhulumela uNkulunkulu, bayakwazi ukusikhulekela uNkulunkulu. Thina mesicele kubona bona bayakwazi ukuthi badlulise lesicelo leso kuNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi kulula ukuthi
mengidinga into ngicele komuntu wasekhaya obehlala nami osekuNkulunkulu ukuthi angicelele leyo nto lengidingayo ngenxa yokuthi lo muntu uyangazi lengiphuma khona uyalazi futhi nosizi angishiye kulo la emhlabeni. So imessage to uNkulunkulu iba lula ukucela umuntu okwaziyo kakhulu okhule nawo. So kulolu suku sizama ukuthi sikhumbule labo bantu and futhi sithandaze sicele bona ukuthi basisize ngoba bona sebeseduze uNkulunkulu. Enye into futhi esingayibona namhlanje kuyisifundo lesi sokuqala, uJohannes uyasitshela ukuthi wabona abantu abaningi abakhuluma izilimi ezihlukene abaphuma endaweni ezihlukene. So kuzama ukuthini ngalokho esitshela ngalokho ukuthi indawo yaNkulunkulu akuyona indawo just for specific abantu but it's for bonke abantu baNkulunkulu ezulwini. Akubona just abantu ababodwa but abantu abaphuma endaweni ezihlukene abakhuluma izilimi ezihlukene abaqhamuka endaweni ezihlukene ababona uNkulunkulu. Kusho ukuthi nathi sonke sibiziwe kwindlu kaNkulunkulu. So sonke nathi singaba abantu abacwebileyo baNkulunkulu. Kunokuthi mesiyingane ngesikhula soke sibone izithombe zosanti, sibone amasengi abacwebileyo, kunale idea ukuthi sihlezi sibone izithombe zabamhlophe or ama-Europeans kuphela bese sicabanga ukuthi abantu abacwebileyo abaya kaNkulunkulu mhlambe ibona kuphela. But lesifundo sanamhlanje sizama ukusitshela ukuthi sonke singakwazi ukuya kuNkulunkulu njengoba uJohane wabona bonke abantu abaqhamuka kuzo zonke indawo. So sonke sibiziwe kuNkulunkulu. Ivangeli lanamhlanje ivangeli elihle kakhulu futhi elikwazi ukusifundisa ukuthi if sifuna ukuba noNkulunkulu egcineni ukuthi sibe njengabacwebileyo baNkulunkulu kufanele senze njalo, silandele lemithetho le uNkulunkulu ayibekile kwivangeli. Siyazi ukuthi uMoses uNkulunkulu wamnika ama-10 commandments ukuthi abantu kufanele balandele wona. But uJesu mefika akafiki athi abayeke lokhu okwasho uMoses, but uthi aba-ede kulokhu uMoses akufundisa kona. So ubanika le mithetho le amnika kuyona kulesifundo sanamhlanje. So labantu laba abacwebileyo bebephila ngalo leli vangeli lanamhlanje ngoba abantu abanenhliziyo emhlophe futhi abantu abanesihawu and futhi abantu abanoxolo and balambele bonke ukuba ukulungiswa. And futhi uJesu uyasho ukuthi labantu laba baze bangafa befela yena. Kuyinto ongeke uyibone kalula manje yenzeka. But kuqala ibandla liqala baningi abantu ababefela uNkulunkulu befela uJesu abangamaKristu. Babe bathatha abanye bababulale bebanike emabhubesini ukuthi amabhubesi ababi bafe bebabulale ngendlela ehlukene. Bebabulalela ukuthi bangamaKristu bakholelwa kuNkulunkulu. But nowadays bethu zamanje akusafani njengasekuqaleni. Thina sesiyasaba ukukhuluma ukuthi sabantu baNkulunkulu. Sisaba nje just ukukhuluma not ukuthi sobulawa but ukusho nje ukuthi ngumuntu okholelwa kuNkulunkulu. Siyafihla lokho sesiyasaba. But uNkulunkulu ufuna ukuthi singasabi but siqhubeke sikhulumele uNkulunkulu. Empilweni sinesiphetho lesi kufanele sifike khona. So uNkulunkulu egcineni ufuna ukuthi abe nathi nabantu bakhe. So i-destination yethu le esiba nayo. So uNkulunkulu ufuna singayibuzi ifocus yala efanele siye khona. So kufanele siqhubeke samakhola silandele le ndlela yakhe ukuthi size sikwazi ukufika kuyena uNkulunkulu. Singaphelelwa amandla, silandele lemithetho yakhe khona nathi ngelinye ilanga
sizobizwa ngosanti abacwebileyo baNkulunkulu. If mekuthiwa ufuna ukuya endaweni ethize and ubuza umuntu ukuthi kiwa kanjani leyo ndawo, umuntu uzokunika indlela athi nayi indlela, landela le ndlela uze ufike la oya khona. Muhamba kuleyo ndlela, if kunama signs kuleyo ndlela omgaqo akutshela leyo direction, uzohambeka kalula kuleyo ndlela ngoba khona ama signs akutshelayo ukuthi uqhubeka la uqhubeka la. So noNkulunkulu uJesu is trying to tell us that ukuthi yena uyindlela neqiniso. Abafundi bakhe bebembuza ukuthi Nkosi sizokwazi kanjani ukufika kuBaba, but yena uyabatshela ukuthi mina ngiyindlela neqiniso. So means ukuthi fanele sambe ngale ndlela leyo uJesu ukuze sikwazi ukufika kuyena. Ama signs lawa asemgaqweni asichazelayo ngale destination yokuthi sifike kuNkulunkulu. Abantu abacwebileyo baNkulunkulu, ama-saints, ibona abasizayo ukuthi sikwazi sigcine sifike la esifika khona. So mesambe ngale ndlela leyo uJesu sizokwazi ukuthi sifike kuBaba uNkulunkulu, and nabantu abacwebileyo baNkulunkulu bazosiza. So namhlanje akwesibakhulekele abantu bakaNkulunkulu asebeNkulunkulu ukuthi basisize ukuthi ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sifike embusweni kaNkulunkulu. Amen.